Min tażel il-Trump jew il-Clinton? Clinton. Għalfejn? Għax dak li smajt il-Trump, jina għafim li ma tantx nafhom it-tnej li huma, ma minn dak li smajt fuq il-television mod kif jaraġuna jġib ruħu Trump, għalija ma tantx impressjonani. L-oħra tidher li żjed hija loġika fi klima u hija forsi żjed moderata fi klima u fil-fatt li ieħor huwa tant naraħ li jmur għall-estrem. U jiena nies li jmur għall-estrem idejquni. Sinjur, inti Trump jew Clinton tażel? Clinton. Għalfejn? Għax iktar għandha sens fi klima. Meta tiżinhom it-tnej, naħseb ħafna ħjar Clinton. U taqbel li forsi l-esperjenza tagħha billi kellha l-raġel tagħha President ukoll kienet segretarju tal-Istat, taħseb li dan kollu huwa fil-vantaġġ tagħha? Esperjenza dejjem il-vantaġġ, mhux vera. Issa x'għamel ħażin ir-raġel u mhux hi. Għax he's against women, no? Basta ġifieri he has, you know, so he's changing his women. It's not right too. So if you had to choose, would you choose Clinton over Trump? I would choose Clinton, the second best. But tiġi xek. There's no one to choose really, but Jiddependi minn ħafna fatturi, ma nasibx li għandi għalfejn nagħti il-vedu tiegħi hawnhekk. But I don't like Trump, I don't like Hillary, but if I have to choose, it's better Hillary. Clinton. Why? Because I think Trump is crazy. For Clinton. Why? Because I think Trump is not good people because I think he's racist and I don't like the politician with the Arabian, with the Mexico. I don't like Trump.